به سالوگرا دویمین کۆمکوژیە خەلیفانێ یا کۆشش گەریلایەن ئازادیە کوردستانê dema birêk ketibûn û hinek pêwîstiyên jiyanî ji xwe re bînin bûn armanca kemîneke PDK û artêşa Tirk a dagirker û şehîd bûn. Heta niha PDK cenazeya wan şehîdan radest nekiriye. Derbarê mijarê de îroj saziya malbatên şehîdan a Herêma Cizîrê daxuyaniyek bi amadebûna bi sedan malbatên şehîdan li goristana Şehîd Delîl Sarûxan dan. Di daxuyaniyê de siyaseta PDK û Mala Berzanî ya lêdî jî herêmên parastina medya û rêveberiya xwe ser şermezar kirin û bang li xelkên Başûrê Kurdistanê kirin ku dengê xwe li hemberî kirinên PDK-yên li hemberî gelê Kurd dike bilind bikin. Herûha bang li hikûmeta Başûrê Kurdistanê kirin ku li hesabên xwe vegere û destê xwe têxe destê Kurdan û li hemberî kiryarên dewleta Tirk û cenazeyên şehîdên Komkujiya Xelîfanê radest bike. في روجه قنبلو لسر هذا جنب تهيبات الورهات كرن يعني دجمنا كي بهوفانه بضمير بوجدان وبهفكارين بهدكيره قالوا بيجن ام كردن دي في ولاتي دي إخانة أقود به يعني إخانة كي حدود جرتنية چا مرو إرادا گلان او نيگويرو دچياده او نيگويرو يعني تمثيلا گلان دكن دوي چياده بهوانه ايريشين لسر وانا همجي جنازه وانا بهوانه يعني هاتن وندا كرن بدوي تركا وبهفكاريا باشور يعني چند ماها ملت لسر سينور نوبت گرت چاوا انسان کی پاراستنا نرخ مروب که انسان کی پاراستنا ولات مروب که ما ایرو اريل سر پک کی قمپلوی چه دکن اما اگر پک کی شیو او پاشیون برژ مجوار گوتیه